Ni hathara iria irokire gutarwo ni aikari a KIBRA guku Nairobi kumana na mwaki wa utuko wa ira uria uramundirio nyumba cia wonjoria, kanitha wa PCEA na gicunji kinini kia nja ya muthigiti uria kaingi uhuthagirwo ni andu a ruriri rwa Nubians. Tugacemania na John Kebaso uria urari na uigithia wa nduka ya hardware na kirafu kia gorofa imwe, uigithio uria riu uhete ugatwika muhu. Chusi ndio tulikuwa nafanya stock taking ya duka tarehe 3. Duka ilikuwa na 13.2 million. Club iko na 3.9 million. Kia kinene ni uria aingi a onjoria marateire mamilioni ma mbeca na ibucia rigu UTETI ukioneka gukuruhanio na hathara ino. I don't know what to do. I don't know where to start from. Hata sasa nikisema na hama familia yangu inaishi huko. Mtoto wangu my last born anasomea Olympic Primary. Asa nahamisa naenda wapi? NDUGAMANO erikana gukorwo irambiriirie thutha wa matuka maria marigainie na muthigiti kumudio mwaki ha arumiriria ruriri rwa Nubians makiuga giko giki kiratafanithio kumana na kuregana na mirurungano iria iratongoririo ni ngwataniro ya Azimio. Hatuwezi tu sema tu tuwachie Mungu na wanaharibu. Kama ulikuja hapa kwa mosque ama ulichoma vibanda ya kina mama, lazima tujue kina nani. Vijana wametoka katika kufuturu msikitini. Sasa wakaja wengine wakiwa na mapanga. Kiria kirarumireire ni kiria kironeka ta giko gia kwirihiria kuria kanitha wa PCEA na uria urigainie na muthigiti uyu urathirikirirwo ndagika nini thutha wa mahoya ma hwaini muthigiti-ini. Kanitha ugitigwo huritwo icio ukamundio mwaki undu mwe na nyumba ingi gutigwo icinitwo. Jana anatayarishwa anaenda kuzikwa, alipigwa risasi jana, na hatutaki hasara vijana wengine. Tunawahitaji vijana, tunawahitaji kina mama, tunahitaji wafanyabiashara. Shida ikikuja ndani ya KIBRA, akina mama na watoto ndio watahangaika. Leo watoto wako shuleni, akina mama hawajui watarudi vipi. Na ikiendelea hivyo tutakuwa na matatizo mengi, kwa hivyo tunaomba amani. Undu uyu niguo cungiriria atongoria dini ya GIKRISTU na ya GIITHIRAMU kunenera njung'wa niguo gwithemana na gwakiriria kwa ndũgamano makiria. Riu atongoria makimenereria CIIKO ici iria irerikana gutiga mundu umwe akuite utuko wa ira. Sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu, ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hivyo tusije tukadharauliana kikabila, tusije tukadharauliana kidini. KIBRA tunataka amani. Na sasa kama sisi Waislamu tunasisitiza salamu yetu kwanza ni amani. Assalamu alaykum. Atongoria ya dini ni morotereirie marakara mao kuri mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto na mung'ethaniri wake munene Raila Odinga makiuga kwirumanira kieni gatagati ka aya eri nikuo kuigita bururi hatikaini. His Excellency the President William Ruto and the former Prime Minister Honorable the Right Honorable Raila Odinga to have unconditional meet up and discussion to quell political tension in the country. Na kwa mwena wa Dandora supermarket ya KIRIA no hathara iratara thutha wa gukorwo kiyo indo ciayo mathaa manini thutha wa mirurungano. Turakorire andu ni mayite indo nyingi, ugakora ta TV ni njie ciothe, ufa ciothe ni njie, mariko ma kuruga, dispenser, fan ciothe. Ingihoya tu thirikari igerio no ko ti kwaraniria kana kuiguana mundu abange andu ake indo no twende muno igwe no njire no tu ingihuthika ringi kuiguithia. No matigari ma mwaki wa utuko wa ira haha reja ya kanitha wa PCEA wa Kibra riu atongoria kidini makiuria aikari kurumia thayo nginyagia ihinda riri ria kiuteti. Arunia KANITHA TV kuma mwena wa Kibra, kaunti ya Nairobi. Ritora kwa ni Bataru wa MWAKI.